ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. манзури шумо. дар студия Саид Аҳмадзода. Шукрона. равандҳои ҷаҳонӣ собит менамояд ки ҷомеаи ҷаҳонӣ таваҷҷӯҳи худро ба мушкилоти вобаста ба тағйирёбии иқлим, хоса ҳифзи захираҳои обу пешгирии равандҳои обшавии пиряхҳо равона намуда, ҷанбаҳои гуногуни ҳалли масъалаҳои марбутро ба рӯзномаи ҳадафҳои рушди устувор ворид менамояд. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор тадбирҳои муассирро дар ин самт пешниҳод ва ҳамоҳанг менамояд ки баҳри саодати инсоният равона шудааст. инак омодагиҳо дар кишвар ба конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо дар сатҳи баланд ҷараён дорад. шарҳи Фахриддини Муҳаммад Юсуф. таконбахшӣ ба амалҳо бо шарикии устувор ин ҳадаф пайваста аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи узвият дар созмону ташкилотҳо бо таҳкими ҳаҷи бештар сурат гирифта ба ҳифзи захираҳои табиӣ ва бо андешидани тадбирҳои муассир баҳри коҳиш додани таъсиррасонӣ ба раванди тағйирёбӣ нигаронида шудааст. соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо. ёдовар мешавем ки моҳи марти соли 2021 зимни нахустин ҷаласаи пешвоёни эътилофи обу иқлим президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки обшавии бо суръати пиряхҳо дар баробари зиёдшавии истеъмоли об ки аз афзоиши аҳолӣ ва рушди иқтисодӣ вобастагӣ дорад метавонад ба оқибатҳои манфӣ оварда расонад. бо такя ба ин гуна пешниҳод ки бо дурандешӣ сурат гирифта буд, 14 декабри соли 2022 маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид зимни иҷлосияи 77 хатномаи соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳоро ки аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон пешбарӣ шуда буд бо иттифоқи оро қабул кард. иқдоми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо пуштибонии 153 давлати аъзои Созмони Милали Муттаҳид пазируфта шуд. ҷиҳати дар сатҳи баланд ташкил ва баргузор намудани конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ки санаи 29, 30, 31 ва 1 июн дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад, як қатор корҳои назаррас ба сомон расонида шудааст. яъне айни ҳол лоиҳаи барномаҳои форумҳо, лоиҳаи барномаҳои сессияҳо аз тарафи кумитаи тадорукоти кишвар вобаста ба конференсияи байналмилалӣ аллакай таҳия гардиданд ба ҷонибҳои ҳавасманд ки хоҳиши дар рафти чорабиниҳо иштирок ташкил намудани чорабиниҳои махсуси соҳавӣ хоҳиши худро иброз намуданд ба ҳамаи онҳо паҳн гардидааст ва айни ҳол бошад барои иштирок дар худи чорабинии конфронси байналмилалии сатҳи баланд аллакай аз кишварҳои худи Осиёи марказӣ ва ҳамчунин дигар манотиқи аъзоёни Созмони Милали Муттаҳид ҳисси бениҳоят баланди ҳавасмандии ҷиҳати иштирок дар чорабинӣ аллакай баён намуданд ки яке аз меҳмонҳои сатҳи баланд дар рафти ин чорабиниҳо ин яъне президентҳои баъзе кишварҳо мебошанд, ҳамчунин роҳбарони созмонҳои байналмилалӣ, алалхусус созмони байналмилалӣ оид ба созмони умумии ҷаҳонии обҳавошиносӣ, созмони умумии ҷаҳонӣ яъне ЮНЕСКО ва дигар созмонҳои байналмилалӣ аллакай на танҳо иштирок, балки ҷонибҳое ки дар доираи конфронси сатҳи баланд чорабиниҳои худро бахшида ба пиряхҳо низ амалӣ менамоянд, яъне аллакай дар рӯйхати иштироккунандагон дида мешавад. ҳамакнун тадбири навбатии сатҳи баланд дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо баррасии муҳимтарин мавзӯъҳои марбут ба пешгирии раванди обшавии пиряхҳо дар маҷмӯъ тағйирёбии иқлим ва масоили марбут ба муҳити зистро ба миён хоҳад гузошт. Тоҷикистон дар баргузор намудани чорабиниҳои сатҳи баланд таҷрибаи бой дорад. ин аст ки ҳоло омодагиҳо ба конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ҷараён доранд. тадбирҳои муштараки ҳамоҳангсозӣ ва тақвиятдиҳандаи робитаҳои судманд дар самти ҳалли мушкилоти марбут ба ҳифзи табиат тақозои замон буда дар раванди дигаргуниҳои табиӣ ва зарурати нигоҳдошти он бо ҳамовозӣ бояд сурат гирад. дар ин замина ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳалли мушкилоти марбут ба дигаргуниҳои табиӣ пайваста пешоҳангӣ нишон дода аз рӯи пешниҳодҳои мушаххас консепсия ва нақшаҳои амалро муаррифӣ намудааст ки бо ҷонибдории ҷомеаи ҷаҳонӣ хоса қатномаҳои Созмони Милали Муттаҳид баҳри некоҳолии сокинони сайёра роҳандозӣ мешаванд. омӯзиши масоили марбут ба рушд, натиҷагирӣ аз раванди татбиқи барнома ва муқаррароти амал бо роҳи муайян намудани дурнамои самараноки фаъолият.
ҳамоҳангиҳо дар робита ба баррасии мавзӯъҳои марбут ба ҳифзи пиряхҳо ва омӯзиши пешниҳодоти расмии кошносони байналмилалӣ дар заминаи конфронси сатҳи баланд роҳҳои коҳиш додани дигаргуниҳои табиӣ аз ҷумла раванди обшавии пиряхҳоро мушаххас менамояд. боз як қадами устувор ҳамакнун бо такя ба конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ки бо ҷалби сиёсатмадорону коршиносони сатҳи баланд дар шаҳри душанбе барпо хоҳад гардид, ташкили тадбирҳои тарғиботӣ низ дар назар дошта шудааст ки дар сабк ва услуби хос роҳандозӣ мегарданд. барои ин аз ҷониби котиботи конфронс ба унвони сарони давлатҳо, ҳукуматҳо, вазорату идораҳои давлатҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид, инчунин роҳбарони созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ даъватномаҳо ирсол карда шудааст. Фахриддин Муҳаммад Юсуф, Фарҳоди Бусе, Ахбор. дар шаҳри Душанбе ғолибони чемпионати Осиёи ғарбӣ оид ба шоҳмот байни наврасон ва ҷавонон ки бори аввал дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад, аз намуди шоҳмоти зудбозӣ ва ё ба истилоҳ рапид муайян ва ҷоизаҳо қадрдонӣ гардиданд. Тафсилоти бештар дар гузориши Ҷаҳонгир Сафарализода. дар маросими ҷоизасупорӣ масъулини кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони Федератсияи байналмилалии шоҳмот ва дигар шахсони расмӣ ширкат доштанд. Нахуст дар 6 сину сол миёни духтарон медалҳо соҳибони аслии худро дарёфтанд. Аз намуди инфиродии шоҳмотбозони Қазоқистон аз ҳама бештар 7 медал, 3 тилло, 1 нуқра ва 4 биринҷӣ ба даст оварданд. Шатранҷбоз наврасон ва ҷавонони ҳиндустонӣ сазовори 5 медал, 1 тилло, 3 нуқра ва 1 биринҷӣ шуданд. Баъдан шоҳмотбозоне ки зери парчами Федератсияи байналмилалии шоҳмот баромад намуданд, бо гирифтани 3 нишон, 2 тилло ва 1 нуқра шарафёб шуданд. Ҳамчунин намояндагони Узбекистон ва Шри-Ланка низ ба гирифтани нишонҳои ифтихорӣ даст ёфтанд. Прекрасное мероприятие. На данном мероприятии мы забрали 7 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали. Мы очень рады за то, что вы организовали такое замечательное событие для наших спортсменов. Всем спасибо. Я играл до 18 лет, я занял первое место по рапиду. Мне очень понравился Таджикистан, я очень доволен. Душанбе очень красивый город, мне он очень понравился. Надеюсь, я еще сюда приду. Здравствуйте, меня зовут Вероника Шубенкова. Я победительница Западной Азии среди девушек до 18 лет и победительница в команде. Турнир мне очень нравится, очень комфортные условия, у вас очень красивый город. Душанбе очень понравился, особенно горы. Организация турнира мне очень понравилась. Сейчас проходит классический турнир и еще будет блиц-турнир. дар идома ғолибони шоҳмотбози зудбозӣ дар ҳайати инфиродӣ байни писарон қадрдонӣ гардиданд. хушбахтона шадранҷбози наврасу умедбахши кишвари мо Пайрав Қодирӣ миёни иштирокчиёни то 14 сола сазовори нишони нуқра гардид. من امانبای ممنونم، مادر پیروجان هستم. از دوره خردی من به شاهمات شوق زیاد داشتم و چمپیون دو کاراته تاجیکستان بین زنان و دختران شده بودم در دوره دانشجویی. حالا خوشبخت هستم که فرزند ما پیروجان قادری تاجیکستان رو معرفی کرد در این چمپیونات آسیای غربی و صاحب مدال نقره گردید و آرزو دارم که در آینده نیز در چمپیونات های جهانی صاحب مدال های طلا گردیده برای آبروی تاجیکستان خدمت میکند و پرچم تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی میبردارد. Я горжусь тем, что занял второе место под флагом Таджикистана. Буду стараться в будущем занимать еще лучшие места, еще более сильных турнирах. ҳамчунин дар рӯзи сеюми чемпионати Осиёи ғарбӣ байни наврасон ва ҷавонон маросими қадршиносии ғолибон дар ҳайати даставӣ низ сурат гирифт. шоҳмотбози кишвари мо Муродалӣ Шафиев, Ғайратҷони Дилмурод ва Закариё Юсупов дар ҳайати даставӣ миёни иштирокчиёни то 8 сола мақоми сеюмро сазовор гардиданд. Юнусов Илҳом, муовини раиси Федератсияи шоҳмоти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мураббии дараҷаи байналмилалӣ ва довари дараҷаи байналмилалӣ ҳастанд. бори аввал дар таърихи варзишии ҷумҳурии Тоҷикистон чемпионати Осиёи ғарбӣ оид ба шоҳмот байни ҷавонону наврасон дар шаҳри Душанбе баргузор шуда истодааст. дар ин мусобиқа 130 нафар варзишгарон аз 13 давлати Осиёи ғарбӣ иштирок доранд ва дар қатори онҳо 100 нафар шоҳмотбози беҳтарини ҷумҳурии Тоҷикистон. дирӯз мусобиқот оид ба шоҳмоти зудбозӣ яъне ки рапид анҷом расид ва хушбахтона дар риштаи инфиродӣ миёни писарони 14 сола
пайрави қодирӣ байни писарони 14 сола сазовори ҷои дуюм гардид. мо кӯшиш мекунем ки ҳам дар риштаи шоҳмоти маъмулӣ яъне ки стандарт ё ин ки классикӣ меноманд ва шоҳмоти бархор блиц низ медал ба даст биёрем. ба тартиби муайян маросими бошукӯҳи ҷоизасупорӣ баргузор гардида кули ғолибону ҷоизадорон бо нишон ва ҷоми мусобиқа сарфароз шуданд. маврид ба ёдоварист ки чемпионати осиёи ғарбӣ байни наврасон ва ҷавонон оид ба шоҳмот 20 апрел шурӯъ гардида то 29 апрел идома мекунад. имрӯзҳо дар мамлакат ҷиҳати рушди зинаи таҳсилоти томактабӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида дар ин самт як қатор корҳо анҷом дода шудааст. ҳоло дар кишвар бо мақсади ҷалби кӯдакон ба ин зинаи муҳими таҳсил дар баробари муассисаҳои томактабӣ ҳамчунин маркази инкишофи барвақтии кӯдак дар назди муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ фаъолият менамояд. Наврӯз Сафаров Маҳмадсаид Камолов гузориш медиҳад. боғча зинаи аввали таҳсилот вале муҳимтарин давраи омӯзиш барои кӯдак аст. ҳамин аст ки сол то сол таваҷҷӯҳ барои рушду таъмини инфраструктур дар ин бахш бештару беҳтар мегардад. ҳамсон ба қабулу амалишавии барномаву стратегияҳои миллии рушд боис ба он гардид ки вазъи муассисаҳои томактабӣ дар ҷумҳурӣ беҳтар ва шароити илмомӯзӣ дар ин зинаи таҳсилот сол то сол хубтар гардад. ҳоло дар кишвар беш аз 740 муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ фаъолият дорад ки бунёди 262 тои он ба замони соҳибистиқлолии кишвар рост меояд. яъне аз солҳои аввали соҳибихтиёрӣ давлат ва ҳукумати кишвар дар самти беҳтар намудани шароити таълим, рушди кӯдакистонҳо ва фарогирии кӯдакон ба ин зинаи таҳсилот даст ба кор асту дар ин замина корҳои назаррасро сомон додааст. ҳоло тадбирҳо барои беҳтар намудани вазъи соҳа дар ҳоли амалишавӣ қарор доранд. дар соҳаи маориф 2 стратегия ва 8 барнома татбиқ шуда истодааст ки ба зинаи таҳсилоти томактабӣ як стратегия ва 2 барнома тааллуқ дорад. яке аз барномаҳое ки дар самти зинаи томактабӣ тааллуқ дорад ва амалӣ шуда истодааст ин барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ барои солҳои 2020 ва 2025 мебошад ки аз рӯи маълумотҳо дар шаҳру ноҳияҳо сохтмони муассисаҳои томактабӣ бо маром идома ёфта истодааст. иҷроиши талаботи замимаи мазкур дар шаҳру ноҳияҳои тобаи марказ иҷро мешавад. дурнамои соҳа стратегияи миллии рушди маорифи ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 аз он ки ин ҳадаф аст бояд амалӣ шавад. дар доираи ин тадбир бояд то соли 2025 фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ 30% ва то соли 2030 50% ҷалб гарданд. яъне дар 5 соли оянда бо истифода аз ҳамаи сарчашмаҳо ва бо назардошти ҳадафи гузошташуда бунёди 800 муассисаи таҳсилоти томактабӣ дар назар аст. фарогирии кӯдакон ба таълиму тарбияи томактабӣ бояд амалӣ шавад ва дар асоси иҷроиши талаботи ин барномаҳо боварӣ комил дорем ки мо бо ин мақсад ва ҳадафе ки дар назди вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон стратегия гузоштааст иҷро мекунад. омӯзиши забонҳои хориҷӣ аз зинаи таҳсилоти томактабӣ ин иқдом дар ҳоле рӯйдаст гирифта шуд ки бо пешрафти замон ва рушди ҷомеа талабот ба кадрҳои ҳирфаиву донандагони забонҳои хориҷӣ бештар аст. бо инобати ин имрӯз омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар боғчаҳо бо ҷалби омӯзгорони ҳирфаӣ ба роҳ монда шуда машғулиятҳо бо шаклу шеваи тоза ҷараён мегирад, хусусан дар шаҳри Душанбе. кӯдакони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ аз кӯдакони фориғ аз боғча монда фарқияти калон дорад. дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ тамоми имкониятҳо муайё аст. тибқи барномаҳо забони русӣ ва англисӣ низ ба роҳ монда шудааст ки ҳамарӯза муаллимаҳои ихтисосманд бо тарбиятгирандагон кору фаъолият мекунанд. то имрӯз дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе 167 муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ фаъолият менамоянд ки фарогирӣ дар ин самт ба 36% баробар аст. яъне ин ба он маъност ки маорифчиёни пойтахт бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда ҷиҳати ба омӯзиш фаро гирифтани кӯдакон ва ҷалби онҳо ба ин зинаи таҳсилот даст ба коранд. солҳои 2022-2026 эълон гардидани соли рушди саноат дар тараққиёт, ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва таъмин намудани иҷрои ҳадафҳои стратегии миллии кишвар аҳамияти бузург дорад. дар ноҳияи муъминобод вобаста ба ин чораҳои мушаххас амалӣ гардида ба беҳтар шудани сатҳи некуаҳволии сокинон таваҷҷӯҳи махсус равона шудааст. гузориши Олим Носирзода.
با مقصد استقبال سازوار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلون بنیاد 241 انشاءات به نقشه گرفته شده است. از این شماره 22 انشاءات در ساحه صنعت میباشد. تأسیس و فعالیت چنین کارخانه‌های استحصال سنگ و شغل در ناحیه برای وسعت روند کارهای ساختمانی زمینه مساعد می‌گذارد. اینچنین جهت تأسیس جایهای نویکاری و با شغل دائمی فرا گرفتن ساکنان بهترین امکانیت دانسته می‌شود. طبق معلومات‌ها عین زمان در ناحیه مومن‌آباد از شمار 17 کارخانه‌های فعالیت کننده موسمی و دائمی صنعتی 2 کارخانه استحصال کننده سنگ و شغل موجود است. کارخانه استحصالی جمعیتی دارای مسئولیتش محدود تلبک در ناحیه از جانب صاحبکار محلی تأسیس داده شده تا کنون فعالیت ثمره بخش دارد. حالا در کارخانه 12 نفر ساکنان محلی با شغل مناسب تامین شدند. کارخانه به استحصال سنگ و شغل و خشت‌های بتونی مشغول بوده توسط وصل و نصب دستگاه و تجهیزات‌های تکنیکی ضروری قسمت بیشتری کارها با استفاده از مکانیزم‌های ساحوی در شکل خودکار به راه مانده شده است. کارخانه مذکور در سرگاه سیل‌راهی که حدود قسمتی از جماعت و دهه‌های ناحیه مومن‌آباد را عبور می‌کند بنیاد گردیده است. مقصد انتخاب این موضع برای بنیاد کارخانه در آن است که مصالح ضروری در کارخانه کارکرد شونده همچون اشیای خام از داخل این سیل‌راه گرفته می‌شود. در نتیجه چنین روند فعالیت هم مجرای سیل‌راه به طور منتظم تازه گردیده هم برای کارخانه دسترسی مصالح تامین می‌شود. همزمان فعالیت کارخانه با پیشگیری خطر آمدن سیل به موضع اهالی نشین و یا حدود زمین‌های کارم ناحیه مساعدت می‌کند. در دایره چاره‌های عملی گردیده از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه مومن‌آباد وابسته به افزون گردانیدن حجم استحصال مجموع محصولات صنعتی نتیجه‌ها تا رفت افزایش می‌یابند. زیاد گردیدن کارخانه‌های صنعتی و تأسیس جای‌های نویکاری با بالوروی سطح اقتصادیات و نیکوحوالی مردم زمینه مساعد را فراهم آورده ایستاده است. امروز در ناحیه مومن‌آباد صنعت در حال رشد قرار دارد که یکی از هدف‌های چهارم استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود. در ناحیه مومن‌آباد 17 کارخانه صنعتی فعالیت دارند. از جمله در 3 ماهه اول سال جاری کارخانه مصطفی شمسلو با کار و فعالیت آغاز کرد که با استحصال محصولات نانی مشغول می‌باشد. سال تا سال زیاد شدن کارخانه‌های صنعتی امکان فراهم می‌آورد که شماره جای‌های نوی کاری زیاد می‌شود و سطح و صفت زندگی مردم خوبتر و بهتر می‌گردد. در زمینه توجه و دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و تشبثکاری‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی اینچنین صاحبکاران وطنی نیز وابسته بر رشد ساحه صنعت همچون هدف چهارم استراتژی حکومت کشور سهمی ارزشمند دارند. ساکنان ناحیه مومن‌آباد دستاوردهای روزافزون را در بخش‌های مختلف خواجگی خلق ثمره پایداری استقلالیت دولتی و تأمین فضای آرام و آسایشته مملکت دانسته بهره باز هم نائل شدن به کامیابی‌های بیشتر با جانبداری از سیاست پیشگرفته حکومت کشور فعالیت ثمره بخش دارند. عالم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه مومن‌آباد، اخبار. در همه بخش‌های خوجگیداری کشاورزانی با تجربه ناحیه کوشانیان تلاش می‌نمایند که از هر قطعه زمینی حاصلخیز عاقلانه استفاده برده سبد استعمالی را با سبزوات تر و تازه تامین نمایند. گزارش گلچهره ستار. майдони гармхонаҳои доиму амалкунанда 6 гектар ва гармхонаҳои мавсимие ки хоҷагидорон ба парваришу истеҳсоли сабзавоти барвақтӣ машғуланд дар ноҳияи кушониён зиёда аз 500 гектарро дар бар мегирад. ҳамарӯза аз самари меҳнати кишоварзони асили ин ноҳия зиёда аз 40 тонна маҳсулот ба бозорҳои дохилии вилоят ва шаҳри душанбе ворид мегардад ки дар баробари қонеъ сохтани эҳтиёҷоти харидор ва фаровонии бозор аз фурӯшаш истеҳсолкунандагон рӯзгори ободу зиндагии шоиста доранд. бо усули обмонии қатрагӣ ва риояи дурусти агротехникаи парвариш хоҷагидорони бо таҷриба метавонанд аз 1 гектар майдони гармхонаҳои мавсимӣ ки дар онҳо сабзавот парвариш мекунанд аз 45 то 50 тонна ҳосили босифат ба даст доранд. талаботи бозору манфиати бештари иқтисодӣ хоҷагидоронро ҳавасманд месозад ки майдони гармхонаҳои мавсимиро сол аз сол васеътар намоянд. аз ҳама бештар дар ҷамоати деҳоти сарвати истиқлол мардум ба ин шуғл ҳавасмандӣ дошта масоҳати гармхонаҳои мавсимӣ дар ин деҳот ба 413 гектар мерасад. деҳқонони соҳибтаҷрибаи ин деҳот дар қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ ва заминҳои президентӣ низ сабзавоти барвақтӣ кишт намуда аз натиҷаи заҳмат ҳосили босифату фаровон ба даст меоранд. аз
گرمخانه‌های خواجگی دهقانی یعنی عبدالصالح ما دیدن کرده ایستادن که حاصل فراوان است و همه روز در بازارهای داخل ولایت و شهر دوشنبه همه روزه از بخش اهالی و خواجگی‌های دهقانی قریب 40-45 تن بادرینگ سبزیجات بروقتی تر و تازه برآورده می‌شود. زمانی صاحب استقلالی به خواجگیداران امکانی فراخی فعالیت را مهیا ساخته است. امروز کشاورزان تاجیک در کشت و پرورش و فروش همه محصولات آزادی کامل داشته با استفاده از تخمی‌های باصفت و تجربه معاصر محصولات استحصال می‌کنند که واردات عوض کننده و با صفت بلند مالی به طلبات بازار جهانی رقابت پذیر است. در حدود جماعت ما بغیر از سبزیجات بروقتی بادرینگ، پمیدار و قلمفر بلغاری نیز دیده میشد. در اکثریت خواجگی‌های ما این سبزیجات ها سال به سال زیاد کرده شده ایستادند. این گرمخانه ها را خواجگی‌های دهقانی یا اهالی برای آن زیاد میکنند که حاصل خوب به دست آورده است، اقتصادیات عائله خودشان را خوبتر کرده و برای تامین امنیت غذاخوری کشور که یکی از هدف‌های اساسی مملکت به حساب می‌رود سهمگذار میباشند. شماره این گونه خواجگی‌های دهقانی که فعالیت آزاد و پرثمر دارند در مقیاس جمهوری بیشتر از 197,000 را تشکیل می‌دهد که در استحصال محصولات با صفت وطنی و صادرات آن به خارج کشور سهم گذاشته تاجیکستان را در مقیاس جهان همچون تولید کننده محصولات از جهت اکولوژی تازه معرفی می‌نمایند. در همه شکل‌های خواجگیداری ولایت سوق نزدیک 7 میلیون سر پرنده موجود بوده. برای تامین پوره بازار داخلی با محصولات استحصالی وطنی و تقویت بخشیدن اقتدار صادراتی فابریکه‌های نوی پرنده پروری ساخته می شود. گزارش عبدالوهاب عبدالستار و الیاس باباجان. سال 2014 در ولایت سوخت همگی 35 فابریکای پرنده پروری فعالیت می نمود. سرشماری پرنده باشد تقریبا 900,000 را تشکیل می داد و در یک سال همگی 65 میلیون دانه تخم استحصال کرده می شد. در گذشته با سبب کم بودن سرشمار و به طور پرره فعالیت نکردن فابریکه‌های پرنده پروری، طلبات بازار داخلی اساساً از حساب گوشت و تخمی صفتش پستی وارداتی خانه می گردید. اما در دوام سالهای اخیر با تطبیق همه‌جانبه برنامه‌های دولتی و پیشنهاد امتیاز و سبوکی‌ها در سمت تأسیس فابریکه‌های نوی پرنده پروری این مشکلات از بین رفته شرایط به وجود آمد که بازار داخلی با تخم و گوشت مرغ استحصالی خودی تامین کرده شود. رشد ساحه که اساساً در دوام 7 سال اخیر تامین گردید، در ولایت سوخت شماره فابریکه‌های پرنده پروری به 157 عدد رسید. در 3 ماه سال جاری 213 میلیون تخم استحصال کرده شده و نزدیک 4,700 تن گوشت پرنده استحصال کرده شد. در 5 سال اخیر امتیازها به کارخانه‌های پرنده پروری داده شد که از همین امتیاز استفاده برده صاحب کاران ولایت کارخانه‌های پرنده پروری را تشکیل کردند و سرشمار پرنده به 7 میلیون رسانده شد. برای نائل شدن به دستاوردهای از این هم بیشتر پرنده پروران ولایت سوخت از راه و اصولهای معاصر کار میگیرند. با این مقصد همساله با اشتراک پرنده پروران ولایت همایش‌های علمی و عملی برگزار کرده می شود. در همایش امساله که با اقدام جمعیت دارای مسئولیت محدود پرنده پروری خوجند دایر گردید، نمایندگان فابریکه‌های پرنده پروری داخل و خارج کشور، کارخانه‌های استحصال خوراک پرنده، عالمان ساحه، تکنولوژها و بیتوران اشتراک کرده مسئله‌های حل‌طلب را بررسی و جهت رشد ساحه از خود کردن تجربه پیشرفته را به منفعت کار ارزیابی نمودند. عالمان و متخصصان ساحه ابراز داشتند که برای زیاد نمودن سرشمار و محصولنوکی پرنده در برابر تامین با غذا، مبارزه بر ضد بیماری‌های سرایتی نیز از عمل‌های مهم و حتمی به حساب می‌رود. متخصصان از فدراسیون روسیه، پرتغالیا، بلژیک دعوت کرده شدند. آنها دانش و ملکه‌های خود را در این سمینار علمی پیشنهاد کردند برای بلند برداشتن سطح دانش ملکه پرنده پروران برای رشد همین ساحه. تأکید گردید که برای رشد ساحه پرنده پروری همبستگی علم و استحصالات ضرور است. چون این عمل نه تنها بر رشد این ساحه و طلبات اقتصادیات بازرگانی مساعد است، بلکه جهت افزایش استحصال تخم و گوشت شرایط مفید را فراهم می‌آورد.
گذراندن چهاربینی‌های ضابطه‌ای خیلی مهم میباشد و سریع وقت گذراندن چنین چهاربینی‌ها امکانات پرورش چوجه پرورش پرنده رو خیلی امکان‌پذیر گردانیده از بیماری‌های سرایتی ایمن نگاه می‌دارد. ҳамзамон дар идомаи ҳамоиш байни паррандапарварон олимону мутахассисони соҳа вобаста ба истифодаи технологияи муосири ғизодиҳӣ ва беҳтаркунии зот табодули афкор сурат гирифт. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти Соғд, ахбор. корҳои сохтмонӣ дар иншооти роҳи канорагузари шаҳраки ғарми ноҳияи Рашт бо тарҳи муосир ва талаботи меъёрҳои роҳсозӣ ба ҷашни истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ амалӣ шуда истодааст. Корҳо дар ин сан бо ҷалби технологияи соҳавӣ бо маром идома дорад. гузориши Идугули Маҳмуд. сохтмони роҳи канорагузар асосан дар партави дастур ва ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон бо мақсади ҳаракати мӯътадили нақлиёт дар шоҳроҳи автомобилгарди байналмилалии Нуробод, Рашт, Тоҷикобод, Лашт ки он тавассути маркази шаҳраки Ғар мегузарад ва пешгирӣ аз ҳолатҳои танбашавии нақлиёт дар ин масири роҳ бунёд шуда истодааст. дар фасли зимистон маҷрои дарёи Сурхоб аз меъёри муқаррарӣ хеле ҳам кам гардида барои иҷрои корҳои сохтмонӣ шароити мусоид муҳайё мегардад то коргарон тахту ҳамворкунӣ ва насби плитаҳои соҳили дарёро бо сифати баланд анҷом диҳанд. дар сурати пурра амалӣ шудани ин тарҳи созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои мардуми маҳал манфиати зиёди иҷтимоиву иқтисодӣ меорад, зеро дар шароити камзамини шаҳраки Ғарм бо аз худкунии 3 гектар замини бекорхобидаи соҳили дарёи Сурхоб барои бунёди манзили истиқоматӣ ва ташкили дигар коргоҳҳои хурди истеҳсолӣ заминаи воқеъ пайдо мешавад то шароити аҳолии маҳал боз ҳам беҳтар хубтар гардад. ин аст ки бо мақсади тибқи лоиҳа бо ҷалби техникаҳои гуногун-тамғаи соҳавӣ дар соҳили дарёи Сурхоб корҳои сохтмонӣ, тахту ҳамворкунӣ ва мустаҳкамкунии таккурсии деворҳои муҳофизавӣ ва васлу насби плитаҳои бетонӣ бо сифати баланд ва бо талаботи меъёрҳои сохтмонӣ идома дорад. то ҳамин давраи соли ҷорӣ сохтмончиён дар масофаи пешбинишуда корҳои хобондани плитаҳои бетонӣ ва деворҳои муҳофизавиро дар соҳили дарёи Сурхоб анҷом дода, дигар корҳои сохтмонӣ аз нақшаи фармоишгар ҷараён дорад. бунёди роҳи канорагузар аз қисмати даромадгоҳи шаҳраки Ғарм оғоз мегардад ва баъдан қатқати дарёи Сурхоб то баромадгоҳи он дар асоси лоиҳаи пешбинишуда ва ба талаботи бехатарии иншоот бунёд шуда истодааст, зеро ин қисмати роҳ пайвангари шоҳроҳи автомобилгарди байналмилалӣ ба шумор рафта тавассути он нақлиёти боркашону моли маҳсулоти хоҷагии халқро ба ноҳияҳои минтақа оварда мерасонад. фармоишгари бунёди роҳҳои канорагузари шаҳраки Ғарми ноҳияи Рашт асосан дирексияи иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта корҳои сохтмониро коргарони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Саховат 2005 иҷро карда истодааст то иншооти ҳаётан муҳими хоҷагии халқи минтақаи Кӯҳистон дар муҳлати пешбинишуда ва бо сифати баланд анҷом дода шавад. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. бинандагони гиромӣ, расидаем ба фарҷоми барномаи ахбор. барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома доранд. хайр.